Ndikubonile ukuna uyabona noma ndiyifaka kwi-status andiyifakela ukuthi abantu babone nditsho ukuthi hayi lazela nathi izulu. Hallelujah. Silapha namhlanje ekunyakeni kwethu izulu kunesithambiso esithi sizoza. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Hayi bazalwane bazosinapha Thixo. 25 minutes. Cela sifunde iKronike chapter 20. Sifunde iKronike chapter 20. Sizofunda 16 no17. Bazalwane, this is one of the years that took its toll on me. Yaba nema-physical pains. Yaze ndanqandwa endlini sengiqala ukuyaleza uba abantwana bami bagcineke. Ndaluva ukholo, ndaliva izembe liwile babuzulu. Kodwa ngoba ubekile isandla sakhe phezu kwami, ungizungezile ngasemuva nangaphambili, uthi akayikuvuma unyawo lwami lushelele. Masifunde bazalwane, indaba esiyazi kakhulu. 2 verse 16 is Chronicle chapter 20. Yihlani ngomso niye kulwa nabo benyuka ngeqhina letsitsi nobafumane ekupheleni kwesihlambo phambi kwentlango yaseYeruweli. Leya namhla asiye yenu. Zimiseni nime nilubone usindiso lukaYehova onani maYuda neYerusalemu. Musani ukoyika, musani ukuqhiphuka umbilini. Phumani ngomso nibahlangabeze uYehova unani. Sizoyifunda bazalwane ngesiZulu. Ithi yehlelani kubo kusasa. Bhekani bayakukhuphuka ngommango wasesisi. Niyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJeruweli. Akusikho okwenu ukulwa kulempi. Zehleleni nime nibone ukulisindisa kukaJehova nina Juda neJerusalema. Ningesabi, ningaphela amandla, phumelani kubo kusasa ngoba uJehova naye. Yintoni endiyithanda kule verse? Kutho yimpendulo kaThixo ebantwini abothukileyo. Uxelelwa njalo uba hamba ngale ndlela lewo yingayo ukuhamba ngayo. Athi uThixo uyabaxelela uzubanika a clear direction. Nihambe ngale ndlela. Nithi ninakulandela liqhubeke nihambe ngale ndlela. Ningoyiki ngoba uJehova naye. Kuxelelwa abantu abathukileyo. Kuxelelwa abantu ebebephelelwe kukuthemba. Kuxelelwa abantu abanye bakhumbuza uThixo ube Nkosi uvilena ube kuthiwa sizohlasela. Andithi kuthiwa yonke into esiyicelayo sizoyiphiwa. Uyaphendula uJehova. Yehlani. Bazalwane kuthiwa mabehle ngale ndlela ebuza kuyo impi. Behla ngale ndlela leza nomkhosi ozohlasela. Uthi hambani nihambe ngale ndlela. Xa nifika la uzuthi nizofika nelapho benilithini. Kuxelela umuntu enebuthakathaka njengami awathi usazi izinto ezimlethileyo kulo 2026. Uthi uThixo masihambeni singoyiki kwanto ngoba yena unathi.
uya kule direction uzubona uba izinto zikaThixo ziphambene, if I can put it like that. Uthi khona abantu abazohlasela ngapha, uzobikela umuntu ofanele akuvikele nobeka amathemba akhe kuye. And xesha elininzi ezinye izinto xa uzitsho unempendulo eyilindeleyo. uThixo akabaniki le mpendulo mna nawe engeba besiyilindele. Uthi yabona ke njengoba bevela ngapha ngasemlazi wena phuma ngapha. Uthi uJehova naba bevela ngasemlazi hambani nibahlanganise, kodwa ekuhambeni kwenu ningesabi ngoba vele lempi akuyona yena. Uyakhumbula ukuthi uzibone izinto zikaThixo zinendlela yazo zodwa. Kuthiwe besiya empini bathatha abajumisi bagwala inkazimulo phakathi kwabo simakade bahlangabezana lempi, banikwe i-assurance yokuthi abahlangabezeni kwenu ningatatazeli. Sisibethile izinto 2025 athamba amathole saziva siwiki, kodwa ilizwi likaThixo lithi masiwele singoyiki ngoba uJehova nathi masiyabe ngayo yona le ndlela ezobe igcwele izinto. Kodwa into emnandi sizobe sizungeziwe ngasemuva nangaphambili. Asingoyiswa, masingoyiki into bangcwele. Thayiphaphila sinikwanga umoya wokugwala kodwa sinika umoya wamandla. Yathanda ke ifiye uzenza idimoni elikhulu iku-overpower, uthanda kuzila izwi likaThixo. Thixo masingoyiki yonke lento esihlangabezana nayo izele ukuzoveza amandla kaThixo. Athi thina ngoku sibili sithi jonga jonga, sinezibazi, siyazikhomba, sinamanxeba, kodwa namhlanje simile sithi ngubani ofana noJehova, ngubani ofana nenkosi yamakhosi olwa anqobe zonke izinto. Masehle nakulonyaka esingena kuwo yonke impi akuyona yethu, khona umnikazi wayo. Okwethu kuhlala kuye, okwethu ukuhamba naye. Ithi iBhayibhile bonke abathembela kuye uyabanika amathemba ethu. 2026 siyakhona.